Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kilaingot ki MLA ki baladap Hershuki lambat uwei MLA Shiman kilayo man yakando yu chairman ka North East Democratic Alliance kabalam khmat daga BJP ya barok ki sengsan perthai ha ki jilla chatai lamingi badu baderu menteri rang bak Assam Dr Himanta Biswa Sarma ha Guwahati kani ka jingle yakando yu Himanta kadai henen kasngi ban penitho yu hadian bakila Hershuki nakakam MLA khanangon pentikana no banrung sya kaseng BJP nakabantaban penkre ya ka election MLA House Nam Arajar Arpaulai kini laingot ki MLA ki brak sudap Hershuki shen ki kentop yu ba HM Shangplyang ka Ferlin Sangma u Benedict Marak baru Samuel Sangma kumu MLA Shiman kilale yakandu kerpang yu Himanta haslem trekam jong u ha Guwahati habayo banyakran bu ba Shangplyang lai tho babaro saungut kilayo banyakan do yu Himanta badulap diang yaki sya kaseng namaru deu chairman ke NEDA balalam khmat daga BJP nalor kataw lai tho ba andala kot ke election ha Gujarat u Himanta on sa yalam hi mau ya baro saungut ki MLA ban yakan do ikinong yalam ka BJP ha Delhi khanang bakin rung pura no sya kaseng BJP nakabantaban penkri shat ya ke election MLA House Nam Arhajar Arpaulai